Jino dah merupakan julum yang tru dari Ratna Kemala yang jak pegah haba bacut bak rakan. Di langit manyang na bintang tujuh cahaya semelo lema ubu morat na ke malam-malam menyokatro. Oh, masalah ke irama-irama dawai asmara leke katalah karo bukit barisan tapi anak pelung relat be. Di langit manyang na bintang tujuh cahaya semelo lema ubumo Ratna ke malam nyokatro jajon rato bak gedong rampo Hodeng salju yang baca rato Adalon katrone baca sigone ba irama begat salju be Urang belayo teji dengar bacut penesan lon tuan petro ban menyuluh lon tuan sampo supaya tanya mandu merakan be metama utoba sabotalo sabi panrampo be nale kiro Bek sempat rento ja sabo sangongan gara-gara hansa marato tanyo jut kiro sabe kedrodro Raya tujuan jet kena lontro lon japa kuko satuan rampok Rakan pesan lon putro Mari mejro-jro sabe kedro-dro Beta mepake ngan rawirato Mari rakan betapa kong talo Ingat tujuan dilerakan be Masa kenotro tajak mohon rot ja mitarakan kenorakan be kan mita musuh keno pededro ratna kemala teka kenotro kan mita musuh ja pegot kaco dilon bit rindu ke buhu rato di fon di letro sampo uronyo dilon bisa yang kerakan rato kan kelon bobone kalan kedro Nyo pantun Aceh sakhirakan berangkang oro adat paso budaya Aceh tarelam rato Dumho di pajo soso yang dengo menyota hayal ngan sungguh-sungguh rasa tersentuh dak berangkaso yang lon peganyo tuluskan tulo kon kulon bobo kemangat aso yang jet gerakan pesan lon petro bek tersentuh galak kerampo ada narakan yang ja pecoco yu ja beji o keno bek leto kasih baro jeta dengo kiro belerakan betro ba uronyo pantun proha bari kalam rato paya ta urota jaga kedro digop hanggala dija megado hanjitem uro budaya tanyo
Ono kemantanga balon putro keban seluruh lon tuan sampo jino ke salim lon tuan putro tak dengo jio lon jama siko lenyan mebaro sidro dro lon bo padum dro yang tro belat on rampo pembina radio salim lon putro ban sekaligus ketua rampo aki ketua sekretaris rato salim lon putro pecinta rampo lon istimewa grup bintang 7 hana ulon bona masih drodro tangkulo sutradara yang tangguh Budiman tanggungan bunda kundot Daperlah raya Luduk sapalun petro Ban menyuluh ane nanggro lenyan usungai Jinolon petro Merpati putih sepakan putro Lenyan lon gisa ubarat dio ulon jabetro pasenanggro abune bukit salim lon putro kiban bune benamangat aso bang pawang udeng salim lamrato yang aton lon putro Ya ton lon putro ceminan tuo bak gajah putih di ulun pio salim lon putro dalia putro bintang sikuring grup barotro salim lon putro di dalam rampo malangayati lon bagi putro salim lam rato ratnaku Sampo grup muda raya gamba matsulo salim lon putro lon lambai jaro besengat badan bermangat tubuh Allah puji bala nato Ke urang baca doa lon putro bersengat tubuh bermangat asa Bebeh dah baca bena onarato be kiro dah sinan sidro akhirul kalam nazam kaputo kabe onarato tanpa lepaso untuk malamnya onolon pio mearahkan yang lon sampo mengetahui bantai drum tertanda Ratna Kemala grup bintang 7 yang kesedaralun kali kita baca sabo pantun yang keluar dari Ratna Kemala salam sejahtera dan bahagia lun tuan ucapkan kerana Ratna Kemala yang di dalam grup bintang 7